Samiro mangki ko inangki maybe sa ko ba kan iya ko nasa tu sekolah ni sirasa nini din maybe sa ami hakara sekolah tura mata maybe inang amalayun. Los duni katak matan wene be turuk sela turuk let de tamba sentimento triste nebe magni senti lihusi halerik notanis se rona keda susi ida nebe ihaleten asba. Pai kan sebiasa ngefatin turu ya beranda hari kidan sama dasu melarang memus melarang nih hari det siran sa ngefatin tur besu turne sinda sa haremos haremos la contenti sa hamos sa dikira hari mai uman masani asinda sa hari falshila ana pa na mas moris ni. Familia sa inudar base fundamento dominian nebe ne meroma karaik mai ita ma ida idak bemoris iha mundune. Termu familia kompostu husi aman inan hoan sira nebe ne meroma karaik atu moris iha felicidade damen na kono esperança hodomin. Mai be esperança domine lakon let hanesan loro matan halakon mahowen iha dadersan. Dala barak hotula kohi atu lakon ni familia satan lakon inan aman. Tamba inang aman maksai nudar ai hun idane befo mahon bawan sira. Tahan husi loron nia manas. Ani nia forsa no udang nia turuk. Lakon amang ne hanesan lakon fatin hamahan an. Lakon inan hanesan lakon lalehan domin. Durante memores, payo memores sa sira sa halo ami contenterle tan sira mate dia sana eu manemos sa haremos la contentida haris palisine fati tur tan sa pai ropa sene sanu imbaro. Sentimento triste ne beklean tan lakon domin puru hate ke boru susi uang kiak nain tolu ne ni oin. Iha momento difícil idane mau maksai hanesan aman no inan ba alim feto nain rua dala barak ni senti todan homoris ne mai be idane mak realidade. Masai fala aman no inan da por harefal ba alin rua por sekolah ba por nen anu para buka fal serviço era harefal be alin rua. Persa zura nanti por sirni sekolah asa main smate ni asa atetel hari yalo asa oma kasa amang obe inam bahari harefal be nene tambah durante main moras masih uma hari asa daso malaran timba per mai per sinarhan lan sa agora per servicio la be ariam be montana diaknian tambah be layon inan amanet si tinti toda. Nudar inang kiik ne belorimos responsabilidade hori tau matan bawang kiak nain tolune. Agradece batimor oan ne belaran luak lolo liman. Ba Marcelina ni futuro. Hodi atinzi edukasaun na bediak. To iha nivel licenciatura tuir mehi ne be inang aman husikela. Garahnya bin rasik. Bainghiran yang moras todan ya tete pahau. Aling Onian o halo iskola hau nan muste ser iskola. Mori sita ina ni de aman ida. Baingiran yang mau takau na sapio alin penser esforço dulu. Holia fani ida nemak agora ne hau tau bahanya larang. Maski ia umalaran ami sesubu itu maran hau dian hande. Masin mina masa ko pele tau holia han. Sai wala lika hatete pe ma bizino dian kata kami umalaran han itu maran. Usia tete basirança.
Marcelina ni professor da turma José Amaral declara katak Marcelina Alves Gomes iha duni vontade atau aprende. Nune ni garante estudante refer sei sucesso iha futuro. Durante ini aktif di sekolah, mai sekolah ni Kulon Lobato, hamut konya kolega sira bele participação ni hia turma larang laho dia. Durante ini aktif lo saung kolega sama participação di sekolah turma larang laho dia, turma tero laho dia. Nya calma, estudante memang materi kata nya calma, o paciência, mas que nya insane. Nya esposo teve satu hetan materi psicosocial sira, atau ni bele fo apoio bania, o ni bele continuo baya Sekolah Superior sira desa di dua universidade sira. Diretor interino Escola Secundária Nicolau Lobato Comoro reconhece estudante honara Marcelina Alves Gomes hasoro duni situação difícil né no parte escola mos cria hela condição ma Marcelina lihusi livre propina de escola. E o momento de né tu foi até que tu ir observação escola ninha ba estudante refere e durante o processo de estudo nessa pai e dia que temos liga filofalho conexões será bem mas que hoje ite menciona que até que nem lá é que vida continua no estudo e né a minha escola mais que escola privada mas bem a mim lá taca dalam para estudante será bem mas que bahir lá é que vida continua na escola bahir sira fone informações rumah ba escola e escola futiação rumah basira e fossir livre husi administração sira bahir sira lá ia que vir ad continua ser estudo tamba escola privada sira tem que ser mas bem tamba hareho condição estudante refere maka escola fone liberdade bania e nia selabel sirnia caixa escolar ba escola. Hareba situação na bewang kiak na intolo hasoro, tambalakon ina no aman, sira na fatin tau fiar no esperança ba maroma katak, se iha e maruma nudar maromak ni lima no ain, se lolo liman basira. Liu Marcelina ni mehi hakarak tebes atu continua ni estudo iha universidade. Awak karak lanjut universidade, hoti medicina. Los duni katak ho grasa maromak nian ho dihatete. Wang hira odere odamatan, mak odamatan seinak loke. Sekarang merumah sa tau matang me ami kare sambil lalu to bigara barak way mane be mak ajudami. Agradecer boti da, obrigado boti da, pa be emane atajuda ga. Né sa so obrigado ga. Agradecer né. Sira ba postura makas paro di né. Então tem sucesso. Sekarang at forço do niha no anfeto ne hausimo. Ami agradecer voto. Inan haumo se apoio hoskotuk harukane estuda. Grupo Média Nacional facilita bolso estudo para Marcelina Alves, onde continua no estudo em Universidade Católica Timorense, onde atinge matabian na rua Nemehi, hakarak atu hareni awan sira uja atributo graduação ninian.